ke seswantšho sa dikantorokgolo tša SABC ka Johannesburg gomme re gatša ka Studio 10 gona mono Johannesburg. Re thoma pele ka dihlooho. I know that I came here to exercise my democratic vote, but I had no idea that it's also going to be an opportunity for us to connect with South Africans and our community, also to understand how many South Africans there are in Ireland has just been truly inspiring. Jaaka moshe ba kgonne go vouta ntle le ditshitišo dikgwetong tša go ikgetha go tloga ka Labohlano. They are concerned about the high level of drug abuse in the society and the community here, and that those that get arrested, they get released easily, multiple bails. Badudi ba Bethlehem ka Free State ba lla ka tšhomišo mpe ya diokobatši motseng wa bona. Dipapading ge setla sa English Premiership se rungwa, potšišo ke gore ke mang yo a tla ba go nkgwete magareng ga Manchester City le Arsenal. Thobela ka lapeng ke kgašo ya ditaba tša leleme la Sepedi gomme nna ke farafarelwe ke Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla go tla go lesolela tšeo di tlile go di direga mosegare ka moka. Thoma ka tšeo di rego dikgetho tša bosetšhaba ka Afrika Borwa di šaletše fela ke sebaka sa beke gore di sware gomme maAfrika Borwa a walego ka dinageng tša moše ba kgonne go kgetha dikgethong tša go ikgetha go tloga ka Labohlano. IEC e dumelela maAfrika Borwa a dulago ka dinageng tša ka moše go tšea karolo dikgethong ke palomoka ya batho ba dikete tše 70 560 ya maAfrika Borwa ao a engwadišeditšego dikgetho ba le ka dinageng tša ka ntle. Bjale a re bone maAfrika Borwa gore ba kgethile bjang ka Ireland. Go bešitšwe nama bakgethi ba amogetšwe ka mmino wa Afrika Borwa ka seteišeneng sa go vouta sa Dublin Ireland le mmamoratwa wa sehlopha sa Springbok RG Snyman o bonwe a eme mothalading a tšea diswantšho nakong ya ge a letetše go vouta. A lot of people have come out, which is very exciting. Everyone brought a lot of gears, music playing, everyone was out in their South African gear. So no, like standing in the line was good. We had some Boerewors rolls, which is also great. And then pretty seamless as soon as you get into the building. I know that I came here to exercise my democratic vote, but I had no idea that it's also going to be an opportunity for us to connect with South Africans and our community, also to understand how many South Africans there are in Ireland has just been truly inspiring. So I really enjoyed that. Ireland ke naga ya bohlano ye kgolo yeo e nago le ntlo ya botseta ya Afrika Borwa dinageng di šele go ya ka palo ya bakgethi. London e maemong a godimo go feta dinaga tše dingwe mo go nago le bakgethi ba ka bago dikete tše 25 bao ba ngwadišitšwego. Although I am an expat as a foreigner living in Ireland, we still have lots of friends and family, and we do want to see the changes happen in South Africa. I had a pretty enjoyable voting experience because I find it all very exciting. Reason being is I like my voice being heard. I do like to speak, so just that little X is like one voice can change a lot, I think. Go sa le bjalo ka Stockholm le Sweden go ngwadišitšwe bakgethi ba 500 go kgatha tema dikgethong. Bakgethi ba batla amogela fela pampiri ya bosetšhaba ya go vouta yeo go yona go tšwelela go mekgatlo ya dipolitiki e 52 e phenkgišanago go hwetša ditulo parlamenteng ya bosetšhaba. Today I voted in our national election from Stockholm, Sweden. I was welcomed by friendly staff at the embassy who were all smiles and really made it feel a bit like home. Dikgetho di rulagantšwe go swarwa ka la 29 Mopitlo. Go tšwetša temana e pele re boledišana le morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba ka go SABC ke mme Sophie Mokoena. Ao Sophie re a le amogela go ditaba tša rena tša Sepedi. Ke a leboga. Ke taba ya diiri tša ka tlase ga tše nne pele ga ge divoutu di ka tswalela kudu re lebeletše ka United Kingdom yeo e le gore e pele ka iri ge bopetša le naga ya Afrika Borwa a re ka re keng tšeo re setše gore di topile go tšwa go divoutu tšeo di tlile go di direga maabane le lehono. Se re tsebang ke gore dinaga tse ding tse ileng tsa qala go kgetha ka Labohlano tse ding di ile tsa tswela pele ka Moqebelo re fumana gore ba qetile go kgetha mme mabokoso ao he a tshwereng dipampiri tseo tsa bakgethi a tla romelwa naheng ya Afrika Borwa go tloga hosane ka ntlhakore le leng o fumana gore naga yela ya United Kingdom mo nong go kgethelwa teng London go kgethwa go ntse go tswela pele go tla emisa ka hora
ya leshome ka nako ya rona mo Afrika Borwa ka hora ya borobong ka jeno ka nako ya mo ka ha ba ile banka qeto ya ho fa sebaka seo sa dikgetho matsatsi a mabedi ho kgetha hobane ho ne ho na le bakgethi ba bangata haholo ba ingodisitseng moo. Ge e le ka mono Afrika Borwa ge go na le dikgetho go fela go e ba le bahlapetši ba dikgetho go tšwa mekgatlong ya go fapana go ba re ka re di-party agent. Ge go na le dikgetho ka dinageng tša ka ntle e le tša ka mono Afrika Borwa go diragala bjang tabeng ya di-party agent? Mohlomongwe le na le karolo Matsebe? Di ntse di ba teng jwale ka ho tseba hore le ha baahi ba naha ya Afrika Borwa ba le ka ntle ho naha ba ile ka mesebetsi ba bang ba bona ba ntse ba na le maqhama le dikamano le mekgatlo ya dipolotiki, mme hangata ba sebedisa batho ba hona dinaheng tseo ba ba tsebang hore ke balatedi ba mekga ya bona. Empa ho tla hlaka hore o keke wa ba le bolatedi ba ma-Afrika Borwa ka ntle ho naha ya Afrika Borwa naheng e nngwe le e nngwe. Boholo ba bona ba fumaneha mona moo ho nang ma-Afrika Borwa a mangata. Jwale ka mohlala yona United Kingdom re ile ra bona mo le London ba le teng, re ile ra bona United States of America mo le New York ba le teng. Haholoholo mekgatlo e bonahalang haholo moo. Ha o sheba mo le London e ne e le ANC, DA le yona PA, Patriotic Alliance. Empa ha o ya ka naheng ya America re bone e le EFF e nang batho ba babedi ba ne ba lebeletse dikgetho le ba bang hape batho ba ikemetseng e ka reng ke balebedi ba dikgetho ba ikemetseng ba iseng ba mekgatlo empa ile ya dipolotiki empa ile mekga e shebanang le dikgetho. Ha o sheba naheng ela ya ke bang khoplanke ke Belgium le teng le naheng tsela tsa Ireland le The Hague ba bile teng ba dibaka tseo le tsona di ne di le kgolo tsa ho kgetha, mme wa bona hore dibakeng tse ding mekgatlo ena e meholo e meraro haholoholo ANC, DA le EFF moo le moo ho ba le hona hore ba be le boemedi batho ba lekotseng dikgetho. Gomme ge re lebeletse ka DRC go ile go ba le dintwa tša bana ba thari gomme go romela sešole sa Afrika Borwa go ya go hlapetša seemo fao, gomme re bone le letšatši la maabane yona naga yeo ya DRC le yona e kgonne go tšea karolo dikgetho. Tshepedišo e bile jwang? Moqolotsi wa rona wa ditaba ya Kinshasa maobane o ile a re behela hore ho ya ka ditlaleho tsa lenqosa la Afrika Borwa mo le naheng ya DRC motsemoholo Kinshasa ditaba di tsamaile hantle, empa se batlileng se ba le bothata o seng haka jeno ha re tsoha re fumane peelo ya hore ho bile le teko ya ho dia mmuso naheng eo ya DRC. Jwale ho batla ho ba boima jwale hore ebe tsitsipano ke e kakang le hore mohlomong naha eo e tla beha dipeelo difeng le hore ho ska tsamaiswa le difofane. Jwale e batla e le ntho eo re tla e sala morao hantle hore teko ena ya ho dia mmuso le ha masole a naha eo a bile le hona ho fedisa ka pele ebile ho hlokaetse batho ba bangatanyana ba neng ba leka ho dia mmuso hore sena tla thusetsa tsamaiso jwang ka hara naha ya DRC. Sena re tla di fumana hosane ho ba ntse re shebile taba eo jwale. Ge re boa gae Afrika Borwa a re ka re mekgatlo ya dipolotiki ka mono gae e amogetše bjang dikgetho tše tša go ikgetha ka dinageng di šele? Ke a kgola o iponetse mopresidente wa ANC mmueli wa DA moetapele wa EFF ha mmoho le moetapele wa IFP ke bona bao ha jwale re santsane re buisaneng le bona tsatsing la maobane ba ne ba bonahala ba thabile haholo mme ba kgothetse ba bolela hore ma-Afrika Borwa a etsa bonnete ba hore a kenya tshebetsong monyetla ona wa tokelo tseo ba nang le tsona ba di fuweng ke molaotheo. Sa buša re le amogela bešong re tšwela pele ka tšeo di rego badudi bao ba befetšego ka Bethlehem provinceng ya Free State ba ntšhitše matshwenyego a bona mabapi le go ya godimo ga tšhomišo le tlaišo ya diokobatši tikologong ya bona. Badudi ba tšholletše tona ya toka le tshokolo ya bagolegwa Ronald Lamola ka meokgo nakong ya kopanokgothekgothe ya tša bosenyi yeo bego e swaretše lephatlanong la selegae gona Bethlehem.
ye ke kopano yo e nepilego go rarabolla mathata a tšhomišo ye mpe ya diokobatši le dikgaruru tša go amana le bong e šitiša le go hlohleletša badudi go bega ditiro tša bosenyi metseng ya bona. Le ge go le bjalo, badudi ba re ba lapišitšwe ke mokomišinara wa sephodisa ka porofenseng yo ba mo latofatšago ka gore o a amega ditirong tša bosenyi. Badudi ba ipileditše go tona go tsena seemo ka bogare. Re na le bothata ba dithethefatsi ma ka baka la gore re hloka ketapele hantle ya seponesa e yona self ketapele eo ya seponesa e leng committed kapa e leng teng ka hare ho dithethefatsi tse kapa ka hare ho crime. Ha hona mohlang re tla kgona go kgutlela ho bona re ba reportele hore crime e etswe ke bomang ha etswe ke bomang. Tona ya toka le tshokollo ya bagolegwa o ipileditše go badudi go šoma le boeteledipele bja bona ba setšo go rarabolla mathata a leago metseng ya bona. They are concerned about the high level of drug abuse in the society and the community here, and that those that get arrested, they get released easily, multiple bails. So we have requested that they give us the specifics in terms of the cases so that we can follow up with the relevant authorities, the NPA and the South African Police Services. Hangata re na le dikopano mona selo sena se a hlaha sa commissioner hore tsela ya a tshwereng batho ka teng a tshwereng di case ka teng mme ke ile ka e hlahisa fela neng le provincial commissioner empa the way ke bonang e se e le serious ka teng kapa e se le sehlohlolong ka teng ke thabile ba e raisitse hape minister justice lena a le teng hore ntho ena ke tlo tshwanela ke nke ke ise boemong ge formalize jwale e ye bomeng ba rona ba minmec. Badudi ba ikanne ka go swara meganto go tumulla medu ya bosenyi bjo bo ikepetšego metseng ya bona. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Bethlehem. Tone ya sešole le mahlo a dibona ba ntwa ya tikologo Thandi Modise o re mošomo wa lebotho la sešole sa SADC seo se rometšego ka Mozambique o fihla mafelelong ka kgwedi ya Julai. Modise o re ba gare ka lesolo la mahlakanelwa le mabotho a mangwe a sešole go tšwa dinageng tše seswai tšeo di lego karolo ya SADC. Modise o be a bolela le babegaditaba ka Pretoria le hono. So is the question whether they have shelter? Yes, they have shelter. Is the question whether they have medical support? They do have medical support. The thing that was in the newspapers was the number of toilets. I am sure that by now the number of toilets that have been taken to the DRC has increased. But even at that instance where we were told that 600 people are sharing 2 toilets, that was not absolutely true. Your forces, you don't do it once off. You project your forces in phases. So as you project your forces and they increase, you also increase the resources that are needed. So it's not a once off. For the next 5-6 years, if we are there, we will keep on projecting the forces and the equipment as the needs arise. And we project the equipment together with the number of troops that are on the ground in a planned way. Go tla tsejwa le hono magareng ga sehlopha sa Manchester City le sa Arsenal gore ke sefe seo se tla thopago sebjana sa English Premiership yeo rumago ka dipapadi tša sehla le hono mathapameng a Manchester City yeo e le go maemong a pele lelokong ye etile pele ka dinao tše 3 go etee kgahlanong le baeng West Ham mola e le etee go etee magareng ga Arsenal le baeng Everton. Bešung di fella mo tša lehono go bolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go happy ya rena SABC Plus mo o ka bogelago kae le kae o le gona le go marangrang a dikgokaganyo Facebook, X, ešita le YouTube. Nomoro ya rena ya WhatsApp le yona le ka kgata tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya seswai mo go SABC le go SABC le gae go sasa ga bjale kakanyo maemo a boso ya latela tšela pele go tsenya ka molokoloko a mananeo go SABC 2.